Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye no burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri umunsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 20 gitugutu 2025 aho tugiye kurabiramwe ibiko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turajya mu buraruko tunywe mu bice bitandukanye tubabwire muri warikare kw'imirwano ikomeye yabiciye ibintu biteye ubwoba. Abatama bari muri ibice baratubwira ko ibintu bitoroshye bimeze gute muri warikare. Kakanya tuvugana FRDC yagarutse mu isura nshya itandukanye niyo twayibonagamo mu misozi itandukanye ya hano muri teritwari ya warikare. Ubu turi kuvugana FRDC ikomeje kugenda igaba ibitero ikoresheje indege za Sukhoi 25 ndetse kandi ni mu gihe kandi FRDC mu misozi myinshi itandukanye iwarikare ikomeje kwa deployinga abasirikare benshi cyane. Birasa naho byongeye guhinduka rero, birasa naho abyongeye gukomera cyane mu gihe gitoya kuko nkurikije ishusho ndi kubonamo FRDC ubu turi kuvugana turabyumva mu buryo bwiramvuye, turebe buri kamwe, turebe uko biriko biragenda. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda biba situation à Uvira, c'est très danger. Mutamarasi kutubwira ko bimeze gute? Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Mu bice bya Kivu y'Amajyepfo situation yayikomeje kugenda ibambi cyane. Turabyumva mu buryo bwiramvuye, turabiri ko biragenda biboneka. Turaza kubabwira ibiriko biragenda bigaragara. NDC Renovo yatangiye imirwano ikomeye ndetse na za operation Karundura. Turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye, turabiri ko biragenda vyibonekeza aho bigaragara ko kuri ubu bintu birushaho kugenda biba bibi cyane ijoro n'amanywa, ndetse na bamwe bari bafite inyota yo kongera kubona amahoro bakaba batangiye kuba batakaza ikizere. Turaza kubabwira ibijyanye na operation de blocage tactique, turebe ko biragenda biboneka mu misozi ndetse no mu bibaya bitandukanye yaba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Turaza kubabwira ibiri kubera muri Rusamambu, turebe source militaire locale ya Rusamambu aho bitangazwa kuva ku mugoroba ku igenekerezo rya 19 abarwanyi 18 bakoze ibidasanzwe muri ibi bice. Turabwira section de renseignement opérationnel uko yagaze. Turaza kandi kuraba ibiri kubera mu bice bya Rucuru ndetse na Nyanzare, tubabwira ibiri kugenda biba. Turebe stratégie de coopération communautaire, turebe uko bihagaze. Turaza kureba ibiri kubera Nyanzare Burayi. Turaza kandi gukomeza kurabiramwe ibijyanye na officier de carrière, turebe iriko biragenda bigaragara. Turebe test de recrutement des candidats officiels biri kugenda bigaragara. Ni mathématique appliquée, ni bikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'ibiri kugenda bitegurwa n'igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gukora amavugurura mu gisirikare. Turaza kubabwira byose ibijyanye n'ibiri kubera mu bice bitandukanye. Kamenge ari gutanga imyitozo ikomeye. Ni mu gihe kandi turi buze gukomeza kumva ibyo abatama baduteguriye ndetse n'ibyo bakomeje kugenda badukusanyiriza birabana n'uko umutekano uhagaze. Turaza kubabwira ibiri kubera mu misozi miremire y'Imurenge. Umutamarasi kutubwira ko Imurenge imeze gute? Mu yandi makuru rero bwana mumenyesha makuru, cyane cyane n'ubundi tukiri muri Sud Kivu, nakubwira ko situation ikomeje kuba mbi cyane mu bice byo mu misozi miremire y'Imurenge, mu bice hano bya Mikenke, mu bice bya Ndondo ya Bijombo, hano mu bice mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragaramo ikijya. Turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye. Ni mu gihe kandi turi buze gukomeza tukababwira ibiri kubera mu bice bya Goma. Goma bimeze gute Mutanga? Vugana mama 23 yongeye gushegeshwa bikomeye n'ibitero bagabweho mu misozi y'Iminembwe n'uruhande rw'isi. Turumva Minembwe ubwoba bwinshi ku ruhande rw'umutwe mama 23 mu mujyi wa Goma batangiye gusakasaka abaturage bakeka yuko bahishe intwaro cyangwa se bafite bimwe mu bikorwa bitandukanye bakora byo gutata uyu mutwe mu mujyi wa Goma byatangijwe n'uruhande rw'uyu mutwe. Turabyumva mu buryo bwiramvuye. Turaza kumva kandi n'ibiri kuvugwa i Bukavu itandukanye yo muri Bukavu, cyane cyane birabyerekezo bya za Kabare, Kamanyora, mu Mosho ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye twegereye hari za Nyangezi. Umutwe
umutwe wa M20. turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye turabiri ko biragenda bibani mu gihe kandi umutama ari buze kutujyana mu bice bitandukanye Pinga naho kuri ubu haravugwa andi makuru mashya aho umutama tubwira ko Pinga bimeze gute muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero ubwo amakuru arimo aragenda agarukaho cyane ni ibibazo bikomeye cyane. Habayeho gutungurwa ku kibuga cy'indege cya Pinga, ni gisa n'impanuka. turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye banywanyi. Ziro nizo ngingo z'ingenzi zubakiwe amakuru yacu, ariko mbere ko twumva batamba batubwira ibyo nido, reka tubanze tubahe situation ikomeye mu nyandiko twabateguriye ikubiyemo ishusho y'ibiri kugenda biba birimo ibiri gutegurwa ndetse n'ibyamaze kugenda byibonekeza. tuze twakira batama bagenda batubwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara. Iro ni raporo speciale militaire tugiye kubagezaho igezweho ku wa mbere ku igenekerezo rya 20 Igitugutu 2025. Ndatangira nkubwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 20 Igitugutu 2025 isura y'intambara iri mu burasiriko bwa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye guhindura isura, ahanini bitewe n'imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Leta FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 AFC bafatanyije n'abandi baturutse mu mitwe nka Twirwaneho na NDC Renovo. Mu masaha ya kare ku isaha 11 za mu gitondo nibwo tumenya amakuru aho bivugwa ndetse binemezwa ko amasasu yaturukaga mu misozi ahitwa Buhaya, ahitwa Bonakindi mu gace ka Kisimba mu territoire ya Warikare, aho FARDC n'abarwanyi b'abaturage ba Wazalendo bari bakoze patrouille mixée de reconnaissance kugira ngo bakumire ibitero by'abanzi. Abasirikare b'igihugu babashije gukumira igitero cyari kigamije kwigarura umuhanda Pinga Warikare, umuhanda w'ingenzi, umuhanda w'urugamba. Bikaba bivuga ko rero ari umuhanda wakoreshwaga muri logistique kuko wakoreshwaga cyane mu gutambutsa intwaro n'ibiribwa biva muri Masisi muri Rucuru bijya mu birindiro bya M23 muri territoire ya Rubero. Ku isaha 2 za mu gitondo ku munsi w'ejo kwa Mungu nibwo hakozwe en offensive Robert yatangiye ku birindiro bya FARDC biri mu misozi yitwa Rukweti, aho abarwanyi ba M23 bari babanje gukora fait de couverture bifashishije intwaro za mortieri calibre 60 mm ndetse na 90 mm, ariko ingabo za Leta zifashishijwemo n'abaturage b'abakongomani baje gufasha kurinda igisagara cya Pinga. Bakoze operation ya gisirikare mu cyo bise opération de blocage tactique gifite intego yo guca intege abarwanyi mu rwego rwo butaka bagabanya amahirwe yo kwambuka berekeza mu misozi yo mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwe mu basirikare bo muri FARDC witwa Captain Musavuri yagize ati twakoresheje imitego ya gisirikare piage explosive atrisano hamwe n'ibirindiro bishinzwe mu buryo bwa formation un triangle defensive bizatumye twongera guhangana mu buryo buhoraho, kandi tuzakomeza kugumana icyizere kuko Pinga n'ahantu hafite agaciro kadasanzwe mu bijyanye n'itumanaho ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Uko rero bigaragara abarwanyi 18 b'M23 bari barahoze muri FARDC batanze intwaro ku ruhande. Amakuru mashya yemejwe na source militaire locale yitwa Rusamambu aravuga ko ku mugoroba kwa mu kwigenekerezo rya 19 ruheshi 19 Gitugutu 2025 abarwanyi 18 b'M23 harimo abahoze ari abasirikare FARDC abakiriwe ku ngufu muri uwo mutwe biyambitse imyambaro ya gisirikare ya Kongo maze bahungira mu birindiro bya Wazalendo, aho bahise bashyikirizwa section de renseignement opérationnel ya FARDC. Bivuga ko abarwanyi bashyizwe mu kato kugira ngo bakorweho interrogatoire stratégique mu rwego rwo kubona amakuru ajyanye n'imikoranire yabo na M23 kugira ngo bamenye uko bihagaze muri territoire ya Masisi ndetse na Rucuru. Umwe rero mu bashinzwe ubutasi muri FARDC mwibanga rikomeye yagize ati aba bantu batangiye gutanga amakuru y'ingirakamaro cyane kubijyanye na hari base logistique secondaire M23 ziri mu misozi ya Tongo Nyamitaba. Turimo kubikora mo dossier yihariye. Abasirikare ba Wazalendo benshi bahungiye mu moko yo mu M23 inyanzare, mu gihe FARDC n'abaturage bamwe bagaragaje intsinzi muri Warikare, mu gihe mu territoire ya Rucuru zabaye ibindi. Amakuru
abigeraho aremeza ko abarwanyi benshi ba Wazalendo bo mu gace ka Nyanzare sheferi ya Bwito bahisemo kwishyira mu maboko y'umutwe M23 nyuma yo kuvuga ko batagifite icyizere ku buyobozi bw'igisirikare cyabo. Umutwe M23 ko baragira icyizere maze ubaha inshingano z'uburinzi ku muhanda wa Nyanzare Burayi. Biro bikaba bigaragara mu rwego rwa diplomasi n'imiyoborere. M23 ikomeje kwifashisha stratégie de coopération communautaire aho ishaka kwinjiza abaturage mu gisirikare cyayo kugira ngo ibabe ingabo z'igihugu za nyazo. Mu gihe rero ibi byose byageraga mu burasirazuba bwa Congo ku butaka bw'u Burundi, naho hari ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa byaranzwe no gukaza imyiteguro ya gisirikare muri iki gihugu, aho kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 18 Gitugutu 2025 ingabo z'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi zari zateguye igikorwa gikomeye cyo gushaka abashaka kuba officier de carrière kizwi nka test de recrutement des candidats officiels. Iki ni igikorwa cyabereye Ukicaro cy'intara zose z'igihugu gihuza urubyiruko rugera kuri 917 rwari rwasabye kwinjira mu gisirikare cy'igihugu. Iri gerageza ryibanze ku masomo 3 harimo mathématiques appliquées, français militaire, rédaction, communication et commandement, engrais opérationnel. Ubuyobozi bwa FDNB binyuze kuri General de Brigade Jean Bosco Ndayishimiye yatangajwe iki gikorwa kigamije kongera umubare w'abasirikare bafite ubumenyi mu ikoranabuhanga mu buryo bwo guhangana n'ibitero bishobora gukorwa hifashishijwe cyber warfare cyangwa se ibikorwa byo mu kirere operation aérienne. Mu ijambo ryagize ati FDN birimo gushaka urubyiruko rwize neza rubasha gukoresha ikoranabuhanga mu kurinda igihugu. Twiteguye gukorana n'ibihugu by'inshuti by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse no guhashya ibikorwa by'iterabwoba. FDN irimo gushyira mu bikorwa gahunda yiswe Operation Blanchire Numérique igamije gushyiraho uburyo bwo kugenzura no gukumira ibitero bya cybernetique byashoboraga gukorwa ku butaka bw'u Burundi. Bamwe mu baturage ba Bujumbura batangaje ku mugoroba wo kuwa Mungu ko hari abatekinisiye b'abanyamahanga barimo n'ababirigi Belge bageze mu gihugu mu rwego rwo gufasha kubaka centre de commandement informatique militaire mu kigo gishya cya Kamenge. Nk'uko amakuru atugeraho, iki ni ikigo kizaba gishinzwe gukurikirana ibikorwa by'ikoranabuhanga, kwandika code de détection des instructions no gukora ibizana byafi n'ishami rya Service National de Renseignement mu bijyanye n'ubutasi bwa gisirikare bwifashisha ubuginga bwa none. Nuko bihagaze mu gihugu cy'u Burundi kubirabana n'imyiteguro. Ni mu nyemerere tumanuke tujye mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, duhere mu bice biri kuberamo imirwano. Duhere muri Uvira twumva umutama tubwira ibiri ko birabera Uvira byifashe gute mutama? Kakanya turi kuvugana imirwano yongeye gundisura muri Nyiragongo nyuma yuko n'ubundi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane, aho icyitwa aba FDL ndetse n'icyitwa Wazalendo batigeze bashyira mu mujyi wa Goma. Ikikango ndetse kandi n'ubwoba ni bwinshi ku ruhande rw'umutwe wa 23 majyepfo ya Uvira ku muhanda w'International 5 uva muri Uvira. Icyitwa deployment zaciye ibintu ndetse kandi zikomeje guca ibintu ku rwego rudasanzwe. Biri gukorwa nyuma yuko FRDC ikomeje kugenda yohereza imisada y'abasirikare hari ya Fizi nyuma yuko baketse yuko iri huriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo abasirikare babo batizewe neza ku rwego rudasanzwe bari bemerera ya misozi by'umwihariko Wazalendo ndetse na za FDLR. Bikavuga yuko rero Ifizi yakomeje kugenda yoherezwamo abasirikare ku ruhande rwa FARDC ngo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho mu buryo bwo kwirwanaho, kuko ngo uyu muhanda route nationale 5 ngo ni umuhanda ufite icyo usobanuye, kuko imisozi yitwa za Kakungu ndetse iriya misozi ya za Kahamba, utibagiwe iriya misozi ya za Makunji, utibagiwe imisozi ya za Marimbi, Mukangi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Biravuga yuko hari hafi y'imisozi y'iriya mirambi ya za Baraka igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwambutsa abasirikare bari kuva hariya mu gihugu cy'u Burundi berekezwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko benshi bari kugaragara muri position ya hariya Fizi. Ariko ibi byose biri gukorwa nyuma y'uko n'ubundi FARDC iri gutegura ibitero ndetse kandi n'ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'uno mutwe ku basirikare biri kuvuga yuko bagiye guturuka Fizi bataka iriya misozi y'Imwenga, aho ubona yuko urugamba kuri uno munsi rwandutse ndetse kandi rwakomeye cyane. Ni Fizi rero ihuzwa nuko n'ubundi iriya misozi yo muri Uvira cyane muri byerekezo byahitwa Gomba ndetse na Kitara araza akavimvira Kiriba n'indi misozi itandukanye ikomeye
bikomeje kuzanwamo abasirikare ku ruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ni urugamba ubona yuko rugiye gukomera ndetse kandi rugiye kuba ihurizo bitandukanye n'uburyo twabibonagamo ndetse kandi n'uburyo bikomeje kugenda bigenda hano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Uvira, aho ubona yuko deployment ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi hano za Kavimvira zikomeje kugenda zivuza ubuhuha. Nibiri kubera muri biriya bice zo muri Uvira, reka n'ubundi ahita akomereza Igoma natubwire mu mfunyapfunyo ibizabaye nyuma yuko umutwe wa M23 wongeye kugabwaho igitero gikomeye cyane ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa ba FARDC by'umwihariko wazaneno n'aba FDLR. Ni igitero cyagabwe mu mujyi wa Goma hariya muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice byegereye ahitwa muri groupement ya Muja muri Kivu ya ruguru neza cyane muri Nyiragongo. Biragaragara yuko urugamba rukomeje kugenda rukomeretse kandi rukomeje kuba ihurizo. Ibi rero bikomeje kugenda biba ngira ngo tubihuze n'ubundi n'ubwo bukomeye uyu mutwe ufite nyuma yuko ukomeje kugenda ukora imikwabo mu misozi ya za Rusayo, Rutoke ndetse kandi no muri byerekezo bya Ukome ndetse n'ahitwa za Kayembe. Ni nyuma yuko kandi biri kuvuga yuko uyu mutwe ugoberewe ndetse kandi ukomerewe cyane nyuma yuko amaze kumenya yuko hari abaturage batari kumva neza ndetse kandi badashyigikiye uyu mutwe ku kigero kingana n'100%. Bivugwa ndetse kandi bigaragara yuko rero biri buze guteza ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 nyuma yuko n'ubundi umutekano udakomeje kwizerwa muri uno mujyi wa Goma. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, ukurikije buryo ki ibintu bikomeje kugenda bigenda, ni nyuma yuko kandi ubona yuko ibintu byahindutse ndetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo muri uno mujyi wa Goma. Ubu turi kuvugana imisada y'abasirikare b'abakomando bakomeje gushyirwa muri ino misozi ya hano za Mukakatindo, abenshi bakomeje kuzanwa za Rutoke ndetse na za Rusayo. Biri guterwa n'iki? Biraterwa nuko umutekano no mujyi wa Goma utizeye, kuko biravuga yuko icyitwa za FDLR za Wazalendo ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC bakiri n'umujyi wa Goma ndetse kandi bikavuga yuko abenshi muri bo ari abamotari ndetse kandi ari abanyonzi turi kubona bari kujijisha bari muri no mujyi wa Goma. Nibiri kubera rero Igoma, reka noneho twumva umutama nawe atujyane mu bice biri kugenda nabyo bigaragaramo ibihungabana ry'umutekano. Tujye mu misozi y'Umurenge Mutama, Umurenge byifashe gute? Mu yandi makuru rero bwana mumenyesha makuru, cyane cyane n'ubundi tukiri muri Sud Kivu, nakubwira ko situation ikomeje kuba mbi cyane mu bice byo mu misozi miremire y'Umurenge, mu bice hano bya Mikenye, mu bice bya Ndondo ya Bijombo. Hano mu bice mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragaramo ikijyanye n'abaturage bari muri reclamation yo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana byatunguye abantu benshi. Abasirikare b'u Burundi mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bashinzwa gukorana na Wazalendo mu buryo butandukanye, ariko noneho cyane cyane umutwe wa 23 ndetse na MRDP twirwaneho bo bakagaragaza yuko abasirikare b'u Burundi ngo barimo barategura bikomeye cyane genocide, ngo ndetse yewe ngo bakaba barimo baranagenda bayikora. N'ubu ngubu rero byongeye kudogera, ngira ngo byatewe na situation y'abasirikare b'Abarundi bamaze iminsi bazenguruka muri ibi bice mu misozi mu by'ukuri ituranye cyangwa se n'iyi ngiyi abanyamurenge batuyemo. Harimo ikintu kijyanye na permutation ni uguhinduranya kw'abasirikare bo muri ibi bice, bikagaragara yuko abenshi bari kuza aho abanyamurenge bari. Byateye ubwoba abaturage rero bo muri ibi bice nka za Mikenye, ibi bice bya za Ndondo ya Bijombo, ibice hano nka za hano Minembwe. Biragaragara neza yuko abaturage batangiye kugira ubwoba, biranajyana n'ibijyanye n'ubutabazi barimo baragenda basaba, cyane cyane haba communication yagutse hagati yabo ndetse n'umutwe wa MRDP twirwaneho, uyu nguyu ubana na M23 muri Alliance Fleuve Congo. Ibi nabishimangiriwe n'umwe mu bayobozi bo muri uyu mutwe warangije kumbwira yuko ngo guhera ku munsi w'ejo hagiye kubaho ikintu cyitwa operation. Operation we yambwiye atebya ngo ni mbahige mbamare, no kuvuga ngo abasirikare b'u Burundi ngo bagiye guhigwa ku rwego rwo hejuru, dore yuko bamwe ngo bari baratangiye kujya binjira mu ngo z'abaturage mu rwego ngo rwo kubatera ubwoba, ku buryo ngo
bagomba kubahereza amakuru y'aho abarwanyi ba M23 bari ndetse n'aba MRDP twirwaneho bari. Ibyo rero abaturage bagiye baca inyuma bakabibwira abo muri iyi mitwe, dore ko baba bahamya neza yuko aribo bashobora kuba babacungira umutekano. Ubu rero operasiyo ku munsi w'ejo iratangira, operasiyo mbahige mbamare. Ni operasiyo igomba kugirwamo uruhare na MRDP twirwaneho ihiga abasirikare b'u Burundi, ariko bikavugwa ko nanone ngo harimo n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR bagomba guhigwa. Ubwo rero nabyo ni ibintu rwose ubona yuko bikomeza kugenda bifata intera mu bihe bitandukanye. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi maze tubabwire ese ni igiki cyaba kiri kugenda gihinduka kuri iyi ngingo. Ngayo nguko rero ni ibiri kubera mu bice hariya muri Side Kivu. Reka noneho duhite tujya i Rubero tumve ibiri kuhabera. Mutama, Rubero bimeze gute? Rukomeye rwongeye gukomerera cyane mu misozi y'Irubero. Nk'ubu turi kuvugana umuhanda Rubero Musenene wabereyeho isobanuro ridasanzwe ry'imirwano hagati y'iki cyama cyama 23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byakozwe nyuma y'uko FARDC yaje kumenya amakuru y'uko uyu mutwe wazanye abasirikare benshi cyane muri misozi yariya muri za Rubero ku muhanda Rubero Musenene. Ibi kandi bikaba byakozwe mu buryo budasanzwe budasubirwaho bwiganjemo uburyo bwa kinyamwuga nk'uko amakuru ari kugaragara mu misozi y'Irubero. Bikavuga yuko kandi FARDC yamaze gucibwa amarenga yuko iriya mihanda ya Kimburu ndetse kandi n'imihanda yegereza Amasereke n'iriya mihanda yegereza Cyondo yari igiye kwerizwamo abasirikare. Byumvikane ko ari position igana za Butembo. Byatumye rero FARDC igaba igitero ahitwa ku muhanda w'Tsonari kabiri hari hafi ya Musenene, igaba ahitwa Kimburu ndetse kandi bikanavuga yuko ibi bitero byashegeshe cyane abaturage batuye hariya za Muro ku muhanda w'Tsonari kabiri ugana za Bikara ndetse n'ahitwa za Kishambiro. Ariko bikavuga yuko iki gitero FARDC yakigabye itagamije cyane gushegesha mu buryo budasanzwe cyangwa bidasubizaho M23, ngahubwo iki gitero FARDC yakigabye kugira ngo ibone buryo ki bira bice bya Kimburu, Bukana ndetse n'ahitwa za Muhangi haba inzira yuko igisirikare cya FARDC bari abasirikare bohereje mu misozi yitwa Zambata muri Butembo, za Butuye ndetse n'itwa za Marika na za Mamboya, babone buryo ki babohereza muri misozi ya za Rubero ngo kugira ngo bajye kubohoza bira bice byegereye hariya ku muhanda Rubero Musenene. Ni Kimburu rero yaberemo imirwano idasanzwe kandi bivuga yuko M23 yayitakarijemo ku rwego rudasanzwe, kuko bivuga yuko nibuza abatari hasi y'abasirikare nibuza bagera kuri 3 bahatakarije ubuzima ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi ukanavuga ko hari ibikoresho byinshi bamburiwe hari mu misozi y'Kimburu, nk'uko amakuru ari guturuka Rubero akomeje kukigeraho yuko ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura ku rwego rudasanzwe muri Rubero. Ni ibiri kubera rero muri Rubero ni mu gihe Pinga naho haturikiye igisasu. Reka twumve Mutama tubwira ndetse aradusobanurira ko muri ibice bya Pinga byagenze gute Mutama? Muri Kivu y'Amajyaruguru rero ubwo amakuru arimo aragenda agarukaho cyane ni ibibazo bikomeye cyane. Habayeho gutungurwa ku kibuga cy'indege cya Pinga. Ni gisa n'impanuka, ariko abaturage bamwe bakaba banagize ubwoba batekereza yuko iki kibuga cy'indege cyaba gifashwe mu masaha y'umugoroba. Mu kanya rwose mu masaha y'isa 11:25 haturikiye igisasu neza hafi y'urwinjiriro rw'indege, aho indege zitangirira kurandinga zinjira mu kibuga cy'indege cyangwa se aho zitangirira kujya hasi ku kibuga cy'indege cya Pinga. ngira ngo murabizi neza yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafasha bacyo bamaze iminsi cyane baperepara ibijyanye no gukoresha drone z'intambara, ariko nanone ahangaha ku kibuga cy'indege cya Pinga hakaba ngo hagomba kugira gushyirwa control room. Iyo control room rero niyo hafi aho ngaho rwose neza niho haturikiye ikintu. Abantu bamwe ntabwo bari bamenye ngo ni igiki kijya mbere cyangwa se habaye iki. Amakuru rero naje kumenya nuko ngo icyaturikiye ahangaha ari igisasu, ariko mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ngo kitari giteze, ahubwo ngo ni umusirikare wari umaze kuyibagirirwa ngo igrenade
ariko ngo akaba ari umusirikare mu by'ukuri wari umaze igihe akora ipatruye ahangaha, noneho aza kuyibagirirwa ngo grenade ubwo bari bagize gute, ubwo bari bamubwiye ngo ave ahangaha akore imitation n'abandi basirikare. ubwo rero amakuru mfite nuko rwose ngo yaturitse mu gihe gitoya, ariko bakaba bavuze yuko ngo ari ukubera gusaza. byumvikane ko mu by'ukuri nta gikuba cyacitse ku kibuga cy'indege cya Pinga nk'uko abantu babitekerezaga, kuko bamwe bari batangiye gutekereza yuko arimo 23 yaba yinjiye. Reka rero duhite dukomereza i Bukavu. Bukavu bimeze gute Mutama? Itandukanye yo muri Bukavu cyane cyane bira byerekezo bya za Kabare, Kamanyura, mu Mosho ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye twegereye hari za Nyangezi. Umutwe wa M23 ukomeje koherezamo abasirikare benshi cyane. Ni nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje gucibwa amarenga n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC yuko bashobora kuba bagabwaho igitero gitunguranye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa babo ari bo ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Niyo mpamvu umutwe wa M23 imisada imodoka za muzinga by'umwihariko yiganjemo ibifaru ikomeje kugenda izanwa muri no byerekezo bya hano muri Bukavu. Bigaragara yuko imirwano ishobora kuba yahinduye isura mu gihe gito, kuko FARDC yagarukanye taktike zitandukanye ndetse kandi ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Bivuga yuko rero izi taktike zishobora kuza gushegesha uruhande rw'uno mutwe mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse kandi bikarangira n'umujyi wa Bukavu watatswe. Niyo mpamvu umutwe wa M23 wa deployinze abasirikare mu misozi yano za Kamanyura, mu Mosho ndetse kandi n'iriya mirambo ya Zabideka. Biravuga yuko uyu mutwe wamaze gushyitsayo abasirikare benshi cyane ndetse kandi ngo biteguye guhatana ndetse kandi no guhangana n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa ukurikije uburyo ki amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba akomeje kugenda akomera ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ndababwiza ukuri ko rero ibintu bikomeje kuzamura ndetse kandi bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi hano muri Bukavu, umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko bikomeje kugenda bikomera. Bivuga yuko rero ibintu bishobora kuza no kubamo ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo abasirikare b'intoranwa barenga nibuza 3000 b'abarundi bamaze gushyitwa hariya za Runingo mu marembo y'umujyi wa Bukavu ara muri za Uvira. Abangaba ngo nabiteguye kwataka umutwe wa M23 ngo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije buryo ki igisirikare cya FARDC gikomeje kuhezana abasirikare kuri no muhanda uhuriyemo na Uvira ndetse na Bukavu. Nibiri kubera hariya rero Mutama, arandi makuru yampaye ajyanye n'ibiri kubera Uvira nayo reka tuyumve. Uvira ibindi nibiye Mutama. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Mu bice bya Kivu y'Amajyepfo situation yayikomeje kugenda ibambi cyane. Situation yayikomeje kugenda ibambi cyane, ariko noneho byagera muri ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo ariko mu mujyi rwagati wa Uvira byo bikagenda birushaho kuba ibindi. Kubera yuko uyu mujyi wa Uvira biragaragara yuko Wazalendo ndetse n'abasirikare b'abarundi zarangije kubyara amahari. Ni nyuma yuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kuza bashaka gustabiliza umutekano muri uyu mujyi, ariko Wazalendo yo ikaba nayo iri muri uwo mushinga cyangwa se iri muri izo nshingano, ariko bikaza kurangira bigiriye mu bijyanye no gusahura ndetse no kumenasa bikomeye cyane abaturage, cyane cyane mu masaha y'ijoro. Magingo yangaya rero ubu tuvugana muri karitsiye yitwa Mufuti, ni hafi neza y'ikiyaga cya Tanganyika, ariko ubwo ubu kiri mu ivene ibanziriza vene ya gatandatu kuri route nationale numero 5. ubwo ni vene muri vene ya gatanu havugiye amasasu. Ni ukurasana gukomeye cyane kwa hagati y'abawazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ibi bikaba byari bibaye nyuma yuko u Burundi cyasize ingabo z'u Burundi zari zigiye gutabara abaturage bari barimo bibwa ahangaha, kubera yuko amakuru twarangije kumenya umwe mu baturage basanzwe bakora ibijyanye no kuvunja amafaranga bisanzwe aya ngaya afatika, ni ukuvuga ngo ni ukuvunja amarundi n'amakongomani cyangwa se nanone amadolari n'andi mafaranga, bafashwe
bagiye kumwiba, ndetse ariko kamemu bari banabitangiye kubera yuko bamwibye agera ngo kuri miliyoni 2, usibye ko nyine abo barundi bahise bazigarura ako kanya. Ibyo rero byateje umujinya bikomeye cyane aba wazalendo, bateza intambara kubera ku buryo bagiye kujya ngo mu majyepfo ya Uvira mu bice abarundi bafitemo camp bakagaba ibitero. Ayo ni amakuru rwose narangije kumenya. Aba wazalendo kwa Makanaki bateranye bemeza yuko ngo bagiye kugaba ibitero ku basirikare b'u Burundi, nyamara kandi abasirikare b'u Burundi biragaragara neza yuko bari bafite gahunda yo kubacungira umutekano mu buryo bugaragara. Ni situation navuga yuko ibangamye cyane, ndetse ni situation bigaragara yuko ishobora kuza gutuma abo muri uyu mujyi wa Uvira bari bukomeze gutakira cyangwa se gutangariza ibitangazamakuru ko bakeneye gutabarwa. Ibyo rero bigahita direct byumvwa vuba n'abarwanyi ba M23. Ubwo rero turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira turebe mu by'ukuri uko bimeze, kuko rwose muri iyi Uvira byo situation imeze nabi cyane. Na gace navuga yuko gashobora kuza kubamo imirwano ikomeye, ariko nanone ukabona yuko imirwano ishobora kuza guterwa n'abakabaye ahubwo barwanya umwe. No kuvuga ngo ni abarwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ubwo ni M20 nako ni wazalendo, ni FARDC, ni abarundi nyine, ndetse n'abarwanyi bakeya ba FDLR. Yego banywanyi bacu reka dusoreze nga tubashimire cyane, tubibutse ko nga tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere tushimira sabore, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.